23. Ana ошондой болсун, Бейнекен чарбасын чыкта өтүп турчу мундуй катары силерге да жарыя кылып коелу деген максат. Бас! Бас! Toplar mı bizimkiler de? Ulaka, generator gerek yok. Taşla Maksay, şaşmayla taşla! Aman götürün. Bak. Al. 정수가로. Bekle, rotar top setleri. Hey, kayak kayu. Çok be. Hey, tavuklar! Başka etmiyor.
Bunlar mumlar tutmayın. Haydi adasla. Böyle. İşten çıkartsana vurgudan böyle hoş. Yiyeyim Nurçi'ye Ercan'ını hoş koydum Ercan'ını. Doktorlar bu oyun olayın olsun. Geçen gün hastaya saldırıp bugün gayrı yaktı tutacağım. Mehmet çorabını. Бар çocuk. Bagajga салып қойдым. Yetişip bir var. Şuncha kishilar zayma taqiladi. Yo'q. Qancha? Ho. Каймаглы эми. Ошондо бекиге тутту. Тоқтап кем олар. Түштү. Кой калды эре. Таспа! Долларга
Нет, просто этот колонканы алып туруп чыгып кояктан бирөө берип монда эки боло турса Toplar mı bizimkiler de? Бүгүнкү оюндун уюштуруп атканыбыздын себебин биз силер баарыңарга тең айтып коелук. Буга чейин дагы группаларды айтканбыз. Биздин үй-бүлөнүн жана менин чоң ата, чоң энеме кайтыш болуп кеткен бүт тууган эже карындаштарга, агайын инилерибизге жана туугандарыбызга Куран түшүрүп коелу деген бир максатта уюштуруп атабыз бул оюнду. Жана ошондой эле ушул Бейнекенч чарбасынын жылда өтө турчу турнири катары силерге да жарыя кылып коелу деген максат. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام يا ربنا الله شو Allah'ın kerimeti Kur'an-ı Kerim'de sokturdu. Ya bu işlerde aybet oldu. Amin. Amin. Куманчы жамаат Bu sporttun bayramı, ынтымақтың bayramı, bir-birіңерді қолдаудың bayramı деп есептейбіз. Мен бір-екі сөз айтқым келеді, разылшылық осы жерде тұрған ар біріңерге. 5 жыл бұрын уақытты қарасақ, мұншалық көкбөріні сүйгендер жоқ болчу. Ақырғы уақытта көкбөрінің өнүккөнү біздің Қырғызстандағы жаштардың жақсы бағытына бұрылғаны деп есептеймін. Бұл жерде ар біріңердің емгегіңер бар. Мұрынқы федерацияның жетекшісі мына Такенің емгегі бар. Азыркы жаңы федерацияның жетекшілері Құдай бұйырса, ушул жол бул аппарат деп есептеймін. Ар біріңердің емгегіңер. Ошон үчүн өткөндөр баркталмайынча жүрүүлөр даңкталбайт деген сөз. Ошон үчүн эми бүгүн биздин үй-бүлөдөн үмүт кылган арбактарга, жалпы арбактарга Куран түшүрүп Куран окуйлу дегенбиз. Ошого ошол иш-чарага арналган бүгүнкү кулак тартыш кандай болсо дагы бүгүнкү медбеште, бүгүнкү оюнда үстүңөр утсун, ынтымак болсун, эң негизгиси тырсыгы жок үйгө аман-эсен жетишип алыңарды каалайм. Биттер билесиңер, жакын карада эле бизде көлдүн жыйналышы болуп, мурдакы биздин президентибиз Талайбек Ниязов өзүнүн ордун өткөзүп, жаңы президентибизге өткөзүп берди. Жигиттер таанышып алгыла. Алдаяров Тилек биздин жаңы президентибиз. Ушул кишиге сөз берип коелук. Assalamu alaikum. Урматтуу жамаат, биздин көп көрүүчү, сүйүүчү эр азамат жигиттерибиз. Ушунча адамдарды көрүп биз ушул жерде кубанычта турабыз. Ыкмагыбыз өрчүп, ушу окулуп аткан Курандын ата бабабызга соогу жетсин. Ушул жерде турган адамдардын ата-энесине баардыгына тең Куран тең болсун. Ушу оюнду өткөзүп берип аткан ушу Бейнекенч чарбасынын ата бабаларына өткөрүп аткан Куран кабыл болсун.